ngizwile bonke bayaphawula ngayo isiyanqoba ukuthi isiyanqoba baphethe kanjani bajabulile abobhuti bethu abogogo bethu nabantwana bethu badlile abanye ukhumbula ukuthi la bathatha i-treatment so bajabulise ukuthi at least sokhona ukuthi siphuze amaphilisi wethu masiceda ukudla ngoba if bekungasibo abantu besiyanqoba sinesho ukuthi nama-treatment besingeke sikhona ukuthi sithathe reason why angeke uphuze ipilisi ungakadli so sinobhuti wethu lana naye usafuna naye ukufaka omunye ummono wakhe wala emphakathini ufuna ukukhuluma ngokunye okuthizeni kodwa-ke angakhohlwa nokuthi isiyanqoba ikhona ngaphakathi lapho because simthola khona lapho kule dariti naye uthi hayi siyanqoba ngiyazi kahle konke lokhu bakwenza nami ngiyakwazi ngiyakuthokozela kakhulu sozwa ngaye bhuti kunjani khona njani bhuti mfethu ngiphile kakhulu igama lakho ubani ugufi ngimzwile ukuthi uthi ugufi kunogufi lo bekuyisichema ngathi sekwaito ne yeah sure so ugufi mina ngazi leso sichema leso kodwa ningakhohlwa ukuthi emakhaya eDavidton ugufi khona manje ngifuna nizomthola khona la eDavidton ngifike nje nithi ugufi kule strategy esikhulu basibiza ukuthi sabathe eChrizani futhi wami ngisifika la sithola isiyanqoba njengoba si-invayithile baphekela abantu bayadla kunabantu ichwala lana aba-disable kuna abantu abaphuza ama-treatment kunabantwana abancane lana and then kuthini kuwe lokho mfethu Kwangijabulisa kakhulu ngoba emphakathini ziningi into ehlabenzana nazo. Into yokucala inkulu kakhulu umhlaba wonke whereby everyone wayilwisa ihanga. Sure. Uyangibona. Ihanga iyo yenza yonke lento lenzakala la emhlabeni. Umhlaba lo ongakhona. Akekho umuntu ongabamba inkonzo basuthi. Akekho umuntu ongasebenza alambile. So ufanele udle icala then ubuye uzokhona ukuthi umsebenzi lo ufunekayo. So umsebenzi kune lunch. Danki kunamathithana. So isiyanqoba NPO the initiative enter because la emphakathini sesakhona ukuthi if awudlanga udlile ngalesa sikhathi ukhona ukuthi uhambe uyenza lemisebenzi lefanele uyenza ngoba asibuye emakhaya afanayo ikhoma zethu azilingani umphakathi wethu ngowawo awufani neminye imiphakathi ngani asithatha ikhomini engaphi enkambini iseseluku la economy yasemalokishini emalokishini eziningi zenzakala ngapha zenzakala so iNPO isiyanqoba NPO wefike ngakhona ifike yahlalela le gap lady sidinga weba ngakhona ukwenza ezinye izinto ukwazi ukuthi udlile usuthi ngoba without bona ingabe asikho fanahle la ingabe inkunzi sesehigh ngapha enkambini ingabe lama black la ayenzakalayo ubhema ngabe abajili basazenza lezi zinto lezi mara ngoba bayakena ukuthi every Monday Wednesday Friday kuyadliwa sebayazi ukuthi king langithize right so without isiyanqoba NPO only speaking angazi ukuthi ngabe siziphila enkambini kusho ukuthi ngamanye amagama uchaza ukuthi since isiyanqoba iba khona kahle organization esiyanqoba since iba khona up to so far la nihlala ngakhona icrime ayisekho phezulu ngalendlela bengakhona before yona bakhona isiyanqoba ngayibeka kanjalo ngoba phela sesinama housebreaking wasemini whereby abathi abalele balambile then bavuka ekuseni abanamisi kufanele bakudla yabona so sisekhona ukudla esikudlayo into oganga isekho into la into ecama ukuthi azifanele ngesikhathi so ngihambe ngiye lapha ku NPO kusanqoba NPO ngihambe ngiyodla khona mafika le yanqondo ukuthi ngamele ngihambe ngiyobhekeza somewhere kunuka isopo somewhere kunuka imince baya lapho kodwa ukuthi akubhekeza lapha nokuthi ulambile so makaphaphama lapha nafuna ukubhekeza aphethe leyo group alora aphethe ini ushawa iphunga lenyama and then obvious iphunga lenyama likuphi kusiyanqoba bese yaphuphuka uzophaka la uyadla umphakathi uba safe ukuthi ungagcekezelwa ngenxa yesiyanqoba mara inkinga engibonayo ukuthi siba nayo kakhulu ile ukuthi ukubambana uyabona ngoba in most cases awokho umuzi orana umuntu ewani umama nobaba nabantwana sabambana yabona impilo yethu idinga ukuthi sibambisane nayo yabona ngikhuluma ngani in most cases ngakukho izinto ukuthola ama-funding akucommunicates labankulunkulu sibaningi anyway ukuthi nayo i-government yethu as much as idla ibabodwa nabo angeke accommodate bonke yabona wonke ama-community akhona lana e-South Africa yabona so thina as ama-community members there is something esingayitshuli mina Trevor yami njengakho mawusebenza ngize example uyazi ukuthi enkambini yakho khona into esiyenzakala inceda abantu ukushiya 50 rand ukuthi magogo ngicela ungithengele amasopha i3 uede lapho afele office better than nothing uyangithola uyidlalile yakho indema ama-business people ama-business places ala ama-entrepreneur walike us ila NPO isiyanqoba icala isuzo khona amabhizinisi asemphakathini whereby isiyanqoba ilapho nayo emphakathini but ama-business owners ama-entrepreneurs they fail ukuthi ba-recognize isiyanqoba or mhlawumbe balahle leso sandla leso or leyo 5 cent leyo i-Chase Vivaneni abakhona ukuthi abakwenzi lokho in other words njengoba usho abakwenzi lokho mara amakho afika i-chiefs or i-pirates bathi bacela donation baze badonate without anything
uyangithola but thina ngoba sabantu bala sabomakhala mangizofika ngithi ngicela usizo ngoba ngifuna ukwenza 1 2 3 bangibheke ngelinye ilihlo so kuba nzima for abomama ukuthi nabo bayenze lento le according to the way bona bayacabanga ngakhona ngoba bathi ama resources wabo asese limited but make sahlangana imagine asithathe iwo 68 le yethu kuphela from next station 2 la icala khona until la we got many houses uyangithola angeke sithi wonke lamadlala lawa half yakhona ayisebenzi tabe sikhuluma manga ngesitithi uyangithola but make sahlangana sathi kwenzakalani for each ama clinic abogogo bethu abayakhona abomama bethu abantwana bethu abayakhona usizo abalitholayo lapha abodoctor bafika late amanesi afika le bathu treatment late abali ila isancoba khona ingena khona babalekela kusiyancoba ukuthi maqede ukuthatha amaphilisi nani ngize ngizodla la but if isancoba ayinakudla ayinama resources ukuthi idlale le part efuna ukuyidlala then angeke indawo sizogcina sibakhuluma kusasithi besithi bazophelela lapho forgetting ukuthi we were supposed to help them ukuthi bafike la bafuna ukuhelp ukufika khona ngoba owami umntana kwamanje manginganakudla fanele azodla kuphi mina zoda busiyancoba danke makoze kumakhuluma uzomkhuluma kabi bathi lo uyahlupha washo wacema in but la kusancoba basijudge into abayifuna ukuthi sisuke la stradini size la sizodla yonke into impilo ibe simple izisubhlungu because umuzo uthi kusukela le phezulu ewathi extension 2 size sifike ngapha enzansi imizi ingaki le mizi awuthi sithi more than 2000 thank you so makuyi more than 2000 if umuzi nomuzi ukhipha i3 rand per house ukhishwa i3 rand ukhumbula kunabantu abarentile futhi lapho leyo 3 maswe times nga 3000 iyenza malini isiyanqoba angeke ikhona ukuthi isupport bonke labantu laba la emphakathini izokhona lento le ngiyacabanga ukuthi namhlanje abomakhelwane bafunde okukhulu bazothi mabayibukele lento le babone ukuthi mara for sure lento lo mntwana ayikhulumayo uGufi because ngizicabanga ukuthi iyenza sense maybe kushawa impempe ehlanganweni bakhulumeni ukuthi no you know what we need to support those people because labantu laba isiyanqoba kahle singasho ukuthi idila kakhulu futhi nani i-crime prevention ikhona kiyo because once umuntu alambile acabanga ukuyoganga ezwa kunuka isopo akasayi lapha nokuyocekeza uthi awuthi ke ngihambe ngiyophaka cala lapha and then makaceda ukuphaka lapha makasuthi ingcondo ukuthi angahamba ayocekeza lapha ayisebe uthwele isopo ngapha uthwele inyama ngapha ipapa likhona yashisa uphathwa buthongo maqeda ukudla so putami since izinto ezinjengalezi ziyenzeka isiyanqoba isivezile ngaphambili nina la emphakathini beside laba abanye nina la emphakathini kuphi enazama ukuthi nikwenze kuyo isiyanqoba so far honestly speaking angazi for mina because ngisese ngaphandle amibe abantu beoffice yiba bangasho ukuthi khona abancedile abakancedi yabo so far ngasho ukuthi esumphakathi sizile into esilethile support ngoba angeke abomama bapheke amakhotho kupheka bese bathathe balahlukule ukuthi ube unfair ukuthi ngifuna ukunceda then abantu ababezi bathola incedo because from isaqala day 1 until today khona ama-faces amasha each and every day makwamanje besimele ubaba ubuya bakukuphi ngale ngikhohlwe yenye indawo ngale after school bakeza ngenyaka ukuthi azodla imagine ukuthi ukude kanjani umuntu omdala just ukuthi azodla athole iplate lakhe yabona some of the problem isiba facing nazo uyangithola because for the long run for example ngize example ne asithi iyakhulu imagine yethu ukuthi ngale ngasekhumalo shop abantu basekhumalo shop baba more than 20 abantu abadala basine transport abantu abadala don't ukuthi beze la singaba delivery captains abo bashiya bayadle bathatha amaphilisi wabo sibuyisa lentizana by doing that angutshela manga njani South Africa can be a better country because the only thing emosha umhlaba umosha ifamily umosha ama relationship umosha yonke into yindlala akekho umuntu ongahlaleli indlala yangithola so if abantu abarecognize lento yenza iSouth ngoba NPO then problem yithi akusisa ngoba problem akusisa South Africa yithi angeke njalo siphonta ama politicians siphonta bosibantwana but we can do better because economy yithi akusaba politician yithi economy as much as thina siyama sokhona ukuthenga somewhere that means nalama ngifuna ukuza ngizonceda ngabuye ngizonceda bakhona abomama nganceda kanjani angifuni umuntu ozongwashela amabhodi uncedile uyangithola usifakile isandla because into esifuna ukuthi abomama bangahlezi basebenza babodwa benze into nabo baka namafamily wabo banema life wabo private so bawudinga lelo sizo lelo without expecting ukuthi wena ufune something on top because nabantu lebenza from i-comments zabo uqinisile nomfethu because ngingabuyela emuva ukhona umama lana ushilo ukuthi you know lento siyenzayo le i-organization yethu le siyanqoba sometimes sisicabana nabo bethu ezindlini kanjani ke manje because mina ngeke ngathatha impuphu ngayigcwalisa i-bucket i20 liter or 25 liter isaka lonke 12.5 and then bathi uyapi ngathi ngiyokha amanzi ngoba David wona kunokuthi amanzi ahambe sometimes angabi khona amanzi yabo
So kanjalo if ubaba kwakhe beka find out ukuthi umama kwami uthatha impuphu la endlini majina isaka lonke alisa lapha yana mhlambe bengenza ukuthi kube bangaboni ngesolinye. So unfortunately kwatholakala ukuthi ubaba lento le yakayibona up until umama yena khetha ukuthi ungcono ngizicebe kubani kubaba ngimtshele ukuthi this is what I'm doing, because truly speaking ukhuluma iqiniso mawuthi kahle kahle i-community yiyo esifailayo ekugcineni, because i-community ngawuyenza umehluko omkhulu kakhulu just ukhipha leyo 1 rand nje kuphela ukuthi mina ngilethe naye 1 rand and then omunye naye makafike lathi 1 rand le mali lana izogcina sengasabi 1 rand yoba yogcina senza amarandi amaningi esingangesiwami mention ukuthi ayimalini but 1 nangabe uyi-eda nge-1 kuba yi-2. So into eziningi zicala ukuthi ukuya phezulu so that and then isiyanqoba ingakhona ukuthi ikhona ukuthi ithenga ukudla, ikhona ukuthi abantu bakhona ukudla lana. Mfethu ngibonge kakhulu ngalamagama wavezela manje because kukhona okunye akumakhelwane bethu mhlambe khona lapha emphakathini bangayiboni lento wena ngendlela into yangakhona, of which it makes sense ukuthi before sizogijimela le ma-ofisini sizofuna ukulwa nabo khansela bethu asilweni thina kuqala la silungiseni la kuqala sithi masuka siya laphana kukhansela, ukhansela naye uzoba nokusebenza uzoyibona lento le because manje uyabona ukuthi labantu laba babambene. Ngibonge kakhulu mfethu. So up to so far njengoba bacedile ukudla abantu maniceda kahle kahle ukudla la yini okunye enikwenzayo? Because ngicedile ukudla benihlangene nizodla eniphekele isiyanqoba then from lapho then nenzani? Honestly speaking, ila kuza khona ama-personal life ukuthi noma umuntu ufuna ukwenzani. Sivela back to mama ama-duties wethu adepend ama-duties wethu uyabona. Ila the hardest part ifika khona. Uyangithola ukuthi okay for manje isanqoba NPO seyidlalile indima yawo wena eyakho yiphi yabona sebakufidile ugrand for the next 2 hours before lamba uzoyenzani because into esidinga i-image kuphela for many things wenza udinga i-image without image ayinkuthini for yabona. So yiyo the hardest part ukuthi for manje senza ini yabona. Some of the whole saqala from emphakathini kuma khansela wethu from in ukuthi okay sharp ngithanda abantu abafana nabosanqoba NPO because abafuna ukuvusisa ubukishini phela. There are a lot of things engicabanga ukuthi bafuna ukuzivusa. Ngiyangithola njengabantu abanganga esikoleni kuzokuyabhala from Monday. Ngiyacabanga ukuthi as much as bakhulisa umphakathi bayafuna ukuteach. Ngiyangithola bayafuna ukwenza ezinye izinto abafuna ukuhamba bohlala endlini babukela i-TV bafuna ukutshuna something ukuthi kusasa nabo titi bangekho la mhlawumbe kuthiwa isanqoba NPO yenza 1 2 3 4 5. Why even talking of Mandela even of today washona noMandela? Ngiyangithola why ngoba imisebenzi yakho all this time imihle yabona ibonakele. So nesanqoba NPO ngicabanga into efuna ukuyenza usizo lethu yabona bayapheka siyeza but ikhona something enzakala siyela sizoba support ngoba benza ngothando ibikade bangenzi ngothando bengeke babela power to ukufi ukushilo lo ukuthi no you know what kahle kahle lana ekugcineni mangicede ukudla still salaphana kuma personal issues laphana ukuthi kahle kahle mina manje ngiyesolva kanjani mina from la ngenzani ngisuka la seyifuna mina ekugcineni ama-personal issue enginawo afuna mina ekugcineni but ifact ukuthi isakalugcwele ngisuthi ekugcineni and then lizosa la kusasa ilanga esengizobuya laphana kubomama ukuthi bangiphakele ngidle ngisuthe. Ukhumbule ukuthi indlala ibangulaka kungako abantu abaningi sicabanga ukuthi abacabangi kahle kanti abazenzi indlala eyenza ukuthi bakhombane ngemine baloku bathi usibani bana ngafuna ukusenzela ini abazenzi labantu bayenziwa indlala. Mfethu sibonge kakhulu uthi sizwe uvi lakho ukuthi uparticipate ku-Tweleni TV mfethu. Ngiyabonga njalo gogo. Thank you. Sinomama oyenye ingxenye ngasho ngithi uyimember naye siyanqoba NPO i-organization lesikhuluma ngayo. Ukhumbule ukuthi i-organization esikhuluma ngayo sithi NPO i-organization engenzi imali engenamali abana profit but bakhipha imali from ezikhwameni zabo ukuthi bayenzele umphakathi ukuthi umphakathi ukhona ukuthi uhlale ucocekile because lana sikhuluma ngendlala ebangulaka. Mama kunjani? Ngiyaphila baba njani? Ngiyaphila mama. Njengoba silana namhlanje kusiyanqoba sibonile ukuthi baphethe kanjani abantu sofa ilanga namhlanje ulizwa linjani kuwe kunjani kuwe? Mina ilanga namhlanje yazini ngihappy ngendlela enye emangazayo ngijabulile angazi ukuthi ngithini or ngenzeni yo yazini ne ngile phezulu ngathi ngandiza ngendlela nisenzele umsebenzi omuhle ngako nina nithu uthuleleni. I mean besingayazi indaba ze uthuleleni siko siza abantu bakhuluma uthuleleni uthuleleni ukuthi wayivala umlomo speak up. Yes lento lena kahle kahle ifana ne speak out exactly, but is that lena
isebenza ngenye indlela because isemphakathini. Yes, yeah. So ngibonge kakhulu ngibongile angazi ukuthi ngathini ngeuthuleleni the way basenzele okuhle ngako nabantu abebazile bazophaka ayibajabulile bajabulile. So ngiyacela ukuthi nabanye ababonayo into enhle esiyenzayo ebantwini sondelani asincedisaneni kule community akusi eyesiyanqoba kuphela eyaka noma ubani sobonayo nje ukuthi angakhona naye ukuthi enze something bring it then sibonene ukuthi sihlanganisa kanjani ukuthi umphakathi wethu uphumelele badle and then akusuka ukuthi kumele badle kuphela kumele kube nezinye izinto abazenzayo ukuthi sibaphakele ipapa la not ukuthi kumele baqine ngokudlala kuphela kumele kube khona enye into esiyenzayo kubo abanye kumele siba like uNkulunkulu makase asiphe amandla no government asincedile kumele sibatholele namatoho thina sizama ucreate umsebenzi ukuthi no yazini lana sine company ozani ngapha niwesha lamateki ozani ngapha nina nikire amabhodo wabantu umsebenzi nawo loyo so at least ukuthi abantu babone ukuthi into esiyenzayo another thing because mina ngokwami into esiyenzayo yinhle noma ngeke ngizincome but ngiyazincoma yinhle kakhulu lento mina engithi siyayenza thina sisiyanqoba. So nangabe imali yona nithatha ukuthi nikhona ukuthi ngithenga ukudla ngithengele labantu laba abaculi la eThekwini. Bhuti kunzima it's hard la kuphele la singene samagundwane no singene la endlini mina ngitshela ukuthi umntana ambe kahle lesofeni ngaflathela ikhabethe bhuti ngakhipha ufulathela ikhabethe ngiflathele ikhabethe ngiyantshontsha ngikhipha ama cubes ama beef stock umntwana uthe makathi wathola ukuthi ngifumbathile wathi mama ungantshontshi thatha ngathi mina hayi bengantshontshe vele bengithi ngiyathatha ngoba songibambile umntwana so but nako lokho ngijabuliswa ukuthi uphinde naye wathi mama mangabe khona okunishodelayo thatha la endlini mina ngizothi bangithola imali ngithenge futhi akunankinga because ngiphekela abantu but ngiyengaba embarrassed ukuthi ngipaqiwe ukuthi ngitshontsha beef stock ukuthi ngizophekela abantu engabazi you understand but so far it's fine uNkulunkulu uzosandisela lokho engitshontshile uzokuletha futhi uzokuletha times 10 uzokuletha hayi uzokuletha kangangoba umama lelo langa lelo besinganampuphu uzophetha ibhakede ngithi hey mfazi uyaphi lebhakede kunamakhekhe na lapho uthi mfazi kubi ngithi yini uthi ngitshontshile phela ini impuphu kanjani uthi hayi ngifike lapha ngathola 12.5 ngangena ekamereni ngayifaka ebhakedeni umfana uyangibuza mama yini ekimetsi wayisaka imetsi hayi hamba mbethe akuna metsi okay kuphekelwa isiyanqoba ngala ebhakedeni ngale manzi alana ukuthi ngoba kumele sofake ebhodweni so manje ngibona ukuthi le bucket lizoba right for lapho disipheka ngalo kanti impuphu so bakwethu sintshontshile santshontsha sekungaphezulu kwamandla wethu manje but uNkulunkulu uzosinceda sizoloko senza lokho sibaphakisa abantu until kuzokuvela ovelayo ikhoma zethu ke ziphumule ngoba ikuphi ofuna ukuthi kwenzeke ngesiyanqoba njengoba sikhuluma manje phambi kwamakamera because bakhona abantu ababukela lapha emakhaya maybe bakhona abantu abafuna ukunceda ngingazi ukuthi kanjani ngeke ngibakhulumele but ikuphi wena obufisa ukuthi kwenzeke utshele umphakathi lapha nabantu ababukela mina umphakathi nabantu abangibhekile manje ngiyacela tswetswe ukuthi anything umuntu akanayo noma kungaba ikhabishi A1 or amazambane or icarrot iza nako because uzo-eda kuloko esinako ukuthi abantu bakhone ukudla even noma kungaba i5 kg or yona le 1 kg yempuphu it's fine
bese banithola kanjani abantu siyafuna ukuletha izinto lana omunye uyakhomenta manje ukuthi siyafuna ukuletha izinto manje mabathi thina silethe anything esiphethe sesiletha kanjani ke thina ukuthi niletha kanjani umuntu into ayiphethe la sikhona siseKrizani extension 4 1722 kaMampethi akekho umuntu ongangazi la ngikhona uMampethi and then la eJardini sihayarisa ngama bicycle so ngeke bahlale bangamazi the whole Devton bayazi ukuthi kunomfana la ekhaya ohayarisa ngama bicycle so uMampethi utholakala lapho isiyanqoba silapho kulelo charity lelo ubungakhona ukuthi usiphindele i-address yala ekhaya ukuthi abantu i-address yala ekhaya i1722 Krizani extension 4 eSabatha mawuhamba nje ngeSabatha nje ngisendleleni nje ngisemgwaqweni kaMampethi 1722 eSabatha la kuhayariswa khona ngamabhayisikila sidonse umama omunye futhi oyimember naye yeSiyanqoba NPO i-non-profit organization ayinamali abayenzi imali silana ke manje naye sizoza ukuthi ilanga lanamhlanje kahle kahle limphethe kanjani uzizwa njani ngelanga lanamhlanje mama kunjani ngiyaphila njani Toto ngiyaphila mama umama igama konje bani libisela ka ke Mmabatho libitso ke Mmabatho re bua le kwa Makhubo ke dula hona mo Krizani okay mama since well receivile mo ke le bone le busy le fa batho dijo le fa batho descended and ke batho ba leng hore ba hodile ke batho ba leng hore ba bang ba tsamaya ka di wheelchair ke ba bone ba bang ke bana ba nyane le handle jwang situation la mama e batla ile bima haholo ho batla ho le bothata mara ka hobane re tloa re kopa modimo re modimo a re thuse re qetella re khonne hore re fihlelle hore re ba fenyana seo re nang le sona se senyenyana ba tsamaye motho mo lo mong a khonne ho fumana papa yeo le sopo yeo ka nako yeo yona mama ke ntse e ntseng hore le be le ntho ya hore re batla ho fa batho ba ba sokotseng dijo mo David Tony mo okay ntate ha ke thutse ke shebile ka mehla le matsatsi ke bona batho ba kena ha ke bue ka nna batho ba kena ha ka ba tloko motho a tlokopa phofu njalo ha o ka mo o tlokopa phofu lwa ka mane o tlokopa phofu lwa ka mo lo tlokopa phofu ka be se ke nahana hore no hobane rona re na le NPO re leng ra register le ntate wa molantlong e ka ba jwang ha re ka re zame re ba phehele hore ho ske ha ja motho a le mong hobane nkekebe ka be ka khona ho fa ka tlung ke ntshetse motho kaofela mara ka ra pheha pitseng e lengwe re je pitseng e lengwe kaofela ho tlo batla ho le bonolo haholo ka tla bua le Mandeti hore re na le certificate sa Siyanqoba NPO mohlomong re ka ra zama hore re phele batho ba yang hodimo le tlase le bana ba se ba kenelletse le dintho tsa di drugs nyaupe qeta bana ha se hobane ba rata ke hobane ba sokola me ba sna ntho hore ba jo ba ha ba qeta ho thola tjheletenyane ba tsuba hore fela ba roba le batau ba le hore bona ba lapile ha ba tsoa hape ba lapile hape so ke ka hona re leng ra qena re se re qadile ntwe le ha re ne re sna letho re le ra bona hore ho nyenyane re na le hona re tla ne re etse ka hona ho fihlela modimo re phamisetsa letso mohlomong e mongwa ka anang le hona fetang ka tsela o tla khela mokotla wa phofu potso e re le tšhelete leng ka kae le bereka kae lena bo mme ba Siyanqoba e re ke bue ka nna nna ke I'm a traditional professional okay I'm a traditional healer ke alaf okay ke a thasisa ba bangata ba ntse ke a tsebahala ha ke mothatse ba bang haholo so tšhelete ke nang le hore ke alafe batho ka yona ke yona e ke nang le ho sebedisa haholo e hlile ke sebedisa yona tšhelete e ke alafang batho ka yona batho ha mothantsha tšhelete nyana ke enka ke reke something ke phehele batho re ba je hobane emi ya ka le hona ho alafa
ha se hore ke hobane ke alafa hobane ke batla ho ba le tjhelete ho ba rich ke hobane ke batla ho phedisa batho jwale hore ka nnete le SIYANQOBA o ba o tshwele hore o thusa batho ke thusa batho jwale ke nka yona yeno ke reke phofu yeno ke reke ditapole ke reke sopo re kopanye batho ba je re a tshwantsa mme ntho e ntseng yona intle thata jwalo ra e tshwantsa no ha re batho ha batle ho wena mo tjhelete le tlo eng ka kae re akadima okay camera ke o shebane le yona no hona le motho mongwe o tshwere tjhelete mola nana ha nne hore tjhelete mara nka etsang ka yona nka investela mo mang wena o reng ho yena motho la re le SIYANQOBA NPO re a kopa hore motho o mong le o mongwe a nang le sengwa ka ra kgellang sona ampa re khelle hobane le account re na le yona re le SIYANQOBA a ra khelle accounting re tle re kgone ho bona hore re ka etsa jwang haholo re lela hore ha re ka ra ba le pleke e leng pleke ya rona hobane mo ke hamambete re be le pleke re kgone ho aha hantle hobane le mokhukhu re na le ona o kenela metsi mme re a kopa hore la eba hona le motho ana le hore yena a ka re ahela ka re fa pleke mohlomong a re ahele pleke ka reng e hantle nyana re a kopa le hona teng hore ba ka re thusa haholo mono hore re tle re kgone hore re tswele pele ka SIYANQOBA re thuse batho ha re kena mo re bona ho tletse batho mo ke bona ba o supa ba re mme o ke le shodu o utswitse eng o tswa kae kutla batho ba re mme ke le shodu ke batho ba re o tswa kae o etsalang mama wena o na le organization a ke mara yo le o le shodu jwang o kene ka shopong wa utswa phofu o etsa jwang o kene ka shopong wa utswa grocery o entse jwang all right re le ra dula ka jeno ra dula re nahana hore na ka ho sane re tlo pheya kang ra zama lo kadima jwalo ka rena le hore re kadime re le babedi le mambete ra thola hore le mo re na lo kadikadima teng ka nete ba wa pala ba alla ka be se ke go mambete ayo ka mola ka tlu ho ntse hona le 12.5 yo nna yo mme o la lo ile batho ba modimo ya jwanong ke tla etsa plane mara ke lo e utswa hobane ba tla nkwatela hanka ka enka street ke re ke nka phofu ke tlo phela batho ba bangwe e tlo ba story se sengwe jwanong ha ke fihla ka tlung ka ra khona ka nka bagete ka kena ka kamereng ka nka phofu ka kena le yona ka kamereng ka itshela ka kwahela ka ra 20 liter ka kwahela ha ke tswa ke re ba ntshwarise ba re mama jwalo tshwereng ka mka ga ke metsi a rena metsi kwa ba gao ha ona metsi kwa kganthe ku utswitse phofu le mkhotla teng ke le ka onka ka o pata shem a ke batlo bua maka ke le ka utswa ke na le ntwe ya hore ha re sa pheya re sna hona ho hang re sa pheha ke hlole ho ja nna motho mong a sa ja ha ke tshwantse ho ja ke nahana hore hona le motho mong a robetseng a sa ja ho hang kore ana tshepile hore re tlo pheya a thole papa yeno mara ha ra pheya hobane ha rena hona le nna ke a hloleha ho ja ka tlung ke ka hona ke qetelletse ke utswitse atjhe wena monna mo hae mo mme a se le shodu hle mme o ikaimile phofu ka tlung ke sa sentse o ikaimile phofu ka tlung ntle le tumellano ya ntate ka tlung ha e utswa na ikadimile yena hle le mo ne le matsoho ka metsing o tsutse phofu mara a se le shodu so mama ra leboha in this coming 2 years re mo 2023 no why ke re this coming 2 years ke bua ka 2025 le bona le kae le batla ho bona le kae ka 2025 re batla ntho ya pele re batlang haholo re batla ka 2025 ebe re haile rehabilitation center yemme hobane bana ba South Africa ba ya shwa ke nyaupe di drugs di bolaya bana ba rona and then re be le di skill center in 2025 ebe hona le skill center se yemmeng hore ha tswa ka mo ka rehabilitation center kene ka mo a etse msebetsi wa matsoho a thole mmereko a tsama a lo iberekela hobane re ka se dule re ntse re ba gaketsa dijo ka dinako tsohle re tshwantsa hona je hore councilor ke o la mola o shebile YouTube channel ya rena o bohetse o Tsweleni TV wa bona hore hona le batho ba David Tony mo ba ba reng ke SIYANQOBA NPO ke organization eo o reng ho yena mantsu a yang ho councilor hona le so se kopang ho councilor hona le so se batlang ho councilor o batla o dumedisa councilor
ke ne ke kopa mokhanselara wa rona ntate Vuyani Mbeki a ka re thuse ka hore a re fe pleke hona le pleke ka mo a re thuse a re fe pleke hobane ha re ikela ha masepala ba re isa kwa empa ka yena re a tseba hore pleke eo re ka e thola re a kopa hore ntate Mbeki ampa a re buelle a re thuse hore re thole pleke ke yona ntho re kopang ho yena yeno re lebohile mama siyabonga nizwile ukuthi umama yini akucelayo ucela uMr Mbeki ikhansela la Davidton ukuthi ayicha baba noma ungeza la sisebenzela khona ngelinye ilanga mawunesikhathi sisuke sokukhomba le ndawo esikhuluma ngayo mhlambe lapho singafaka amazenkinyana outreach ukuthi sizokhona ukuthi siphekele lapho nabantwana bethu bazokhona ukuthi badlalele lapho kubonakala ukuthi kula kusebenzela isiyanqoba khona lapho asithembe ukuthi Mr Councillor i-honorable councillor yethu iyazile lamagama acelwa abomama besiyanqoba kwase akukho lula ukuthi umuntu athathe imali endlini okanye athathe ukudla kwakhe kwasendlini ayopha abantu angabazi kodwa isiyanqoba ibe naleso sibiniso ukuthi you know what thina lokho siyakwenza siyabahondla labantwana ukhona umama otshontshe ama beef stock singazi ukuthi bekuyi chicken stock or bekuyi beef stock kodwa ke utshontshile umama omunye umama naye futhi waphinda yabona wenze enye case ethusa kakhulu nje 12.5 wayefaka ku20 kg ku20 kg yebhaketi 20 liter yebhaketi wathi makaqeda wagugisa nomntwana wakhe ukuthi ngigugise amanzi mntwanami siyothela amanzi epotweni lapha ukuthi kupheke ngoba njengoba singenamanzi eDavidton ngibonge kakhulu kunomama unobaba esizomiza lana or sizobiza omunye wesiyanqoba ukuthi naye sizozwa mazizo wakhe from lapho mina ngigoqa intambo nami ngiphume kanje siyabonga simbonge kakhulu